A situação pandemia ne governo decide aplicar cerca sanitária e dili, também número moras COVID-19 lorong-balorong aumenta no iha ona transmissão comunitária. Nune iha atividade barak tem que parado. A situação ne iha ema balung decide halo atividade seluk, hodi bele preenche tempo a doença bele continua moris iha capital dili. Situação ne acontece ba jovem intelectual ida husi município Bobonaru, honaran Adelio Goncalves dos Santos, nebe foti curso Direito e Universidade Nacional Timor-Leste, decide dudu caroça lao tamasai bairro e a capital dili, hodi sosalata mamuk, aluminium no besiat, depois fanfali ba companhia besitua. Ni hareka kiha oportunidade diak atu bele buka osang wain hira atividade escola nian se continua suspende. Adelio Mos hanesan finalista e Universidade Nacional Timor-Leste precisa osang uituang wain hira atu remata ni estudo. Adelio hanesan oanda toluk husi maung aling na insia, mai husi família nebe simples tamba amang hu inang nudar tos nain. Iha umalarang hamutuk mangaling nang hira. Ami umalarang hamutuk nang moris hamutuk nang sia. Ida mate anton nang sia det hala nang sanulo. Ita mai husi família ida wensa. Mas família ida agricultor, família ida basicamente simples. E simples né, geralmente pobre bototo simples. Iha capital dili ne ita bot mai hela iha satina. Bem, iha 2008 depois de Rona ter resultado iha ensino pré-secundário iha Bobonaru hauba hau decide mai iha dili tamba at continua escola iha ensino secundário. Iha 2008 hau mai iha agosto. Dadau ne ita bot iha atividade serem ita bot halo. Dadau ne como agora a escola lá iha aplicação de estado de emergência tamba Covid, então hau foi decisão de dudu caroça ba buka besi buka kaleng aluminium tembaga sirne hodi lorba tama ia companhia anesang compra e venda só no fan ba só falema depois lor falba fan ia companhia anesang trabalho livre serviço livre e haurasi mahkara nem é medo obriga Lorong quando sai husi uma ha husi tukira depois to tukira mita fila. Lorong hau sai quando hau sa sente kaman então tuku nen da tuku lima hobalo hau sai tuku lima hobalo hau sai cuma já horas tuk sanulas na bel tamfale ba valor falba companhia se no caso hetam se la hetam bel tuk sanulas na ruas Lorone unseita bot ninia rute atu lao tamasai baru capital dili hodite tu lata no almino. Hau na rute kalang hau design kadang hau colocado hau design kadang dalam mana ba baru pite batama ya maloa bebora ba matadoru kuluhung bemori taibesi halilaran lahane abatul besi dalam 5. Ia colega Adelio dos Santos é Maliksa, é engenheiro. Graduou em Goncalves 2018. Abatul besi compra e venda. Kulhun, bekora, bidau, dilarang. Barakliu te hetang seda lata ka almino. Hau durante a companhia foi hau ne resultado besi ma barakliu. Hau score besi, top score besi. E a diferença que entre folha husi lata besi no almino ne? A diferença folha besi 1 quilo 5 centavos. Enquanto almino 1 quilo 50 centavos. Talvez o mais problema a pessoa que ainda não
saiba sobre o preço do ferro, faz conflito, problema. Não, como deixa sai daqui? Paciência. Não, é standar o preço do ferro, 5 centavos. E revendo ao companhia também 5 centavos. Olha, então, talvez haver problemas. Quando a pessoa que tem uma tensão alta, poderia fazer problema. Adelio honi alin sira hela iha dili hodi continua sira ne estudo. Wain hira hela dok husi inan ho aman, Adelio hanesan oan manebot iha responsabilidade atu taumatan bani alin sira. Veronica hanesan alin sente orgulho tamba mas que moris iha situação susar nilaran, se iha maung ida nebe maka iha responsabilidade bot hodi serviço, mas que tetu kaleng a date, mai be serviço ne bele sustenta necessidade umalaran. Tamba durante ne tamba corona sulan de dami be tamba hanghe mulorong kalan la iya dia ma be maung bot hodi sai hodi bukalata ia dilarang ni sabab babe menjobe bairo serne hodi bukalata to be kora serne pato fale tas toru serne daruma dadernya saya mosnya lamat bisu dia lamat bisu nya bade itu na dia ba to jam 9-10 sine late ya gerobak na kono nya film ai uma foi mat bisu ta saute inghelat jam 12 nasne nya hangho tu nya diskansi tuan nya saifali jam 1 nasne nya saifali hodu buka failata ya gero tulah na kono mai hodu bate tu fali kompanya vestua de per hodu hetang osang ituang hodu mai asa agbenta minja lorong kalang so eskola mas ladun los nya masa de duke ta halimar de nasne lorong kalang tahan sedang nei tabel mate hamla tamba agora mus dalang mataka atuba distrito mus laveles sama sai ladia nya mas asente ladia tamba nya mambot hodi sai hodi bukalata maselo kan desang ne sama o estudante boti da universidade sama bel sai buka falata ne sane eu nia desde tamba yam de be sefe keluarga ne tamba agora corona sulan de tas nebe hasosan la iya ne ba hautenser buka mesmo de para hausai hodi bukalata ne sai hodi sustenta amne moris lorong kalangnya Dek unsay tabot ni sentimento wa inhirahare maundelo dar sandra sang ni tem ser hadir cedo, depois ni tem ser lori caroça, babuka lata, hodi tetu, depois mai fanfir fan. Banjira daerah senya saya masa hal-hal mat bisunya, kon hal-hal hormatan sabitene tam hal larang moras, larang susar tebes tamba nyo hodi saya hodi buka osang hoda tuwe sustentam di lorong kalanya, sahamu sente larang moras. Banjira hari ni hormatan ni takatia, hau sempre tur ya kadera hau sempre hanoi dia, hodian latin etang nomboris note kezar hodi sai hodi buka lata hodi lorba tetu fale kompanyo lorma hodi par osang ne lorma holam hodi sanan hodi ha daruma asanya ni lorte lata ni batetu tia maya sanya tu sanya hanin barak di hanin barak ha husu haris ne usam turno nok detas ne dia hanan boris men latin hatu ham salos kare bangiram hanes kon hature matawa dia masa ni tu samrua sa kuliah ba malu ada usuk pasenja itu na tamite ni nama do kusita kita tu vamos dalang agora matakan sene ita pasenja itu kalang asa teng hotu dia tuhan asa bulunya asa kami sansana barak dia dalam asa suruh helenya rai dukhelan afang hanga mendiang tam hamus hanen baraknya tam lorongnya la descansa sempre lorongnya sai hele oh no nyede adersan nyedersi kamu mata fiz nunca depois saya nessa ema que nunca como mata fiz fila o seu mamãe de kiranian di kiralan dia saya usene jam दूसरा डे अल्लाह जमना saya nyata fale jam sepulas ni mai anya bin sersaitya itu ni be area ni da por lahi ni continua fale buka kale anu triste hari ni lororon lao hele latin kan latin ni filos
kadang sini fila lorai nyamanya are tumarang biasanya susu sate idal la tolu nya fo ne bewang nain ruane nya for rua bannya nya hang ida det la rohan det nya no ne gara iminen ruane ita hotu ne ma halur la kalon lo lorong halau ema hotu hatti haude how met how dois how for as ne tangi na hirne ne ma amotas sendo triste tang kono yene mondele mesa ihela e quarto dane loro ni quando sai ni ba io pas ida momento ve sa banjirne ni hili be ba hili sa kalen ron serne ni loro mai ni hare ida ne sponsor ida diak ne usa ida ne vela diak ne ni loro va soe fale sampa durante ni hare be botiren bende desne atne ni dia ka atne rum foti me hare hotu depois de ne bema ni hare ba dia mo ni larang di tahu ta se exemplo armari tambane durante ni kar ki ji armari yes ni hilar armari ya sampa mai ta sang lai sang ke sam konvani san student yang ne soyar bire dikira udang kona san channel lauzo tambo udan ne tagoran sa ikor armari ni hilar armari da bermai rai lainnya agora armari ni usa orita buku tani san precision ni la to ne bene thank ko or asent contente também mau laran dia buku sustento malaran família am karakter ni karakiyot Abi umane be mandadau kita bot sira hele hanene ita bot sira yang rasi ka ita bot sira aluga pa Umane be apa bot ama bot cernya tambah ulu kami helo ta ini saine mesra entrega helo quarto de ne fuam rua desne tambah imrua ini hodi be heng hele quarto ne hodi heng emane be ma kos yani atu hatete fosira para limpeza uma oi serne haris fati serne halo dia halo mos ne para umane hau tau fiar ba ini ne hodi sira hele hena ba quarto ne hodi entrega fuam ne rua ya tu bato hinebe dal rumah ni to mai kalang hau telefon ni hodas ni agoro hinebe ni das ni agoro be hau se dalang hila hol be ruak ni telefon ni das ni hinebe hau da hau se sai hila ni das mai ona tamba agoro hau mai mas hau hamla hila tamba han lai ha tambe hene atu teing agoro itawa ta teing lai hene anta agoro hau hamla hila hau se tu la dia tamba hau hanoi ni hanoi tep tebes Adelio hahu halau negócio sosa nofang lata mamuk hobe situane iha início tinang ne. Tamba det atu bele sustenta necessidade uma larang nian. Iha quarto kikuang ida nebe haleu ho kaleng at no nia kakuluk takadet ho dos kulit. Adelio bele descansa nia ising koleng. Hanesang estudante iha área direito nian iha quarto ki kuangne na konu ho livro no mos iha computador balung nebe suporta ba escola nian. Adelio bele kualia liang português ho fluente no iha futuro hakarak sai ema nebe maka bele servi na saune iha parte justiça nian. Espera katak Adelio ne mehi botne bele realiza iha futuro.